Kemanyi mogosoro. Abantu baitu muri bari Kemanyi mogosoro sana. Mbati gosukonya kanyaranga abantu bane bari bakogenda. Bintu biri birimo kogana kifunction mwarangiri goche mutu. Eta bakene gose mwaganda enyangi. Batanga abana ba munya abana ba mwaboyo okole enyangi tena goche mutwa. Aetuli mwana omwabo pi. Nendo ye master of ceremony are very keen agateba. If you are a brother or a sister, come. Cousins, I'm going to call you. Abantu bari batabuga tike sokero. Hakito abatebiri byenga abana bamwabu no bago chokwaganda kwebamboro. Chikazi nichikura ngone kwenda kwebamboro. Bakachibi chichoma chokubuga ni lyosinya. Abantu bari batari gutwara masikani. Nonekera abantu bakora ngozina matanga bakatanga abana banyageto nchwango gochakaiga. Ntuma yetaso mugusinto bwata abantu bari chianti barache chiango barache. Lakini umuntu babekira byo batabire ngokora aba bari muri chianti moche ne chiango moche kuruoro abana bari kiango moche nyamame muri ga moche. Umuntu abange takiri bona abantu bari batari ko nono kumburinga ngaki mugaka bono. Uzo abantu bakubolibwa. Madende abantu bakano ne function. Ifunction kabisa babolinga ki onye kolega iga naende ayeni goro mufuasi we chama ya Azimio, usani mufuasi we chama ya UDA tenago chakaiga kusonye kwa bole chikura. Gusika kana abantu baganda batebanga ki igare ro tutagete turangeli onye kwa bole tyo bwa MCA nchugo cha mutuga iga. Ahenku aboleti. Mwana kama kana mutu aliko golenga kirendo ole gango tabo. Aya na aboleti takini mwana mwako nije mboli. Nto kwani tyo batakazo cha kubolo twakona bali. Gusika kana abantu baboli bali ba wetu buchumbe nchongo go chakaiga. Gusika abantu baboli bali mwansi mwa irwe mere serikali ya UDA nchugo cha mutu. Onye to irike baruwa karuo. Karuo rondo yangu karuo. Onye to irweke baruwa bona wika gare abantu kubona ki oliwe ngora abate list mukubona ayirene ningolega. Nakibono kwacha gutokaga. Kuzina matanga munda abate list y'abana banyagosita bali batano. Abate list. Bata bali bonse abana bali bonse bacha kubwa Sofia. Alia saka sogate nyakwa enchwango chakaiga. Mwantu bate na mutwa. Kumenya kana next bamu atabante korangeli omwana mumura okabere. Oyo menyete chinse mocha kibiriko kindly bantu moru kibiriko nabantu bari mutinago chakaiga. Umenya koganda bono makonyara abantu bari batikata bate kuboli bono numbara bya. Ngantu meteri chikazi. Bono chikazi nenchara buga. Ngantu meteri nechiango chiango nchara ngeliwa. Ege ntungero banta koganda segete kwale bolinga kinki babulia. Onye babulia ntekenende you don't really qualify kwa boro ka kitwara maskani karuo. Takuiko robono kubeka abantu bakubolinga ki bono oyo ningo. Onye toyo ase abantu bali mwarangeliwa. Master of ceremony are very clear gatabanga all retired teachers kindly stand mutu. You are a farmer and you are not a teacher. Kindly karuo. Bono wika mutu ko gatabanga aya njirango tuko. Omuntu tabichi direct teach factory nchugo chakaiga. Omuntu atebere bali ba ICD nchugo chakaiga. Komo kajoro omuntu nari ga tayo kirimo natikuri bagagwetera and to make the matter was quite kwa na kabisa buli bagokwanire gabo natubwa tikintu kindo gokwana. Mwe tubonye ndiyo ko gano rwanda ari ndo kwana abantu batenga yayambi omuntu inabo ategento. Bono kwamigirira kwaganda kale and still you don't have a point. Tubwatike ntuko kwa na point teyo abanke manyi mugosoro abantu bangabona abayigo yanyo okonya bakoma kubona ki bono muntu oyo ngiki musumbwete point kyabwa tabwati point yako kwana bono usukumira abantu keko atebere muyimo mwamoyire libaga tabwati kenda ko kwana kimanyi mugosoro bana abantu bangabona abagana babwate mechando umuntu akatebeka gatenga yamu basiko ntikamanya ke ncenga libaga kaku kwa bono libaga libona bono nchibono no kwana ke bono akara abantu bakorangera ubwo sinabayiri barangera ubwete onye tori oroka bwo kera bakorangera bakukibichakanya kibiche kino kirangeriwe bakorangera wakimetsi kanya bagwentsi barangeriwe onye tori group assembly y'abantu gete abana be university kiti bakorangera baganda wana yatu mwana we university koma gikora kama watanga matena ni kirane institute no abantu be institute mwana kubuli bagarira umwe onye tukore ngasa alumni kandi lika abantu ba alumni liba abanya ko bagwa kukibiche bali bakabakwane n'abantu bari bana tukanda ba kigurubu kikorangera umwe ngo mani ngana tugurubu gete ntolega iga ngikwa neri ga kwa neri ga kumbe kumbe kanya rumuntu amubeko kumbolinga kwa yakiye you just it's a personal presentation kono kumbolinga kirwe tubona nayo gocha ko ege ntubuneke kereke nene ntwe ngosoko akiri umuntu ayichina katera kaya kama ka yubu no ndago chana kamusa wali kiringa tutata ke kwa ya banta bangi tari ntu cyumuntu oyo kuma kanya rumuntu ana wala tatake tukusuka kurakata ayo mete nani tuntuma mogo tutika moto tika na tuntu bwataka bagama ihena botoko kwa lakini bagiri ndiale ngibuli ya ori komenta kwayo wono kumigeri kabisa suta bwana tikoba kwagana mutu wali kabisa kwa merende none matuma kubolinga kinga hingero hokyoire kira bantu bakora ngandi bose bakore account tirina kaiga eduro kora account komenya kwa mutu wali bakole bantu bakora the national government tuli as national government komenya ngoche abantu bale wakimetse banyagete toyo Kemanyi wono kuma kajero muntu nene wala ndita itusukibwa ngo matengeri butene kora sukasi ntura abanga abantu batuma kwa libaga erebore gatukere bobo no kwa rente robo soko wachire mutu wala ndakubona ki uyu nyarenga kiago toka gabu muntu nyakelimbuli ninga kibona arabuko abantu basoga basekerera ibaka kanga wakiransa maskani yagabe gorobona maskani yamanya gusarika
chikolo libo kinyo kene mo samba samba no kwa mtabichi tabichi no mo samba molito